Yes, Gicamunsi cyiza nshuti bavandimwe bakunzi muryango mugari wa RTV 24 nizere ko aho muri mu myanya igiye itandukanye muri amahoro kandi mukomeje kugenda mugubwa neza cyane agatanu kuri kagenzi kako ni RTV 24 ni Pazo niyo mazina yanjye reka rero n'ubundi nkuko bisanzwe atrewe amakuru agezweho kano kamwanya ntavugwa uretse ko n'ubundi y'Uburusiya na Ukraine n'ubundi yatangiye kugereranwa n'intambara yabaye mu 1980 ndetse na 1988 hagati y'igihugu cya Iran ndetse na Iraq bivuga ko n'ubundi ari ibintu byakomeje kuba bikomera cyane kuko ku nyanja Azove kuri Odessa ndetse n'ahandi intambara n'ubundi komeje kugenda ibica bigacika mu bice bitandukanye byo muri Ukraine ndetse n'imbere mu gihugu cy'Uburusiya hose intambara n'ubundi ikabikomeje kugenda n'ubundi ihagera mu rwego rutigeze rubaho mu minsi yabanje. Igisekere n'ubundi cya Ukraine n'ubundi kimaze iminsi n'ubundi gihiga bukware amato y'Uburusiya atwara ibikomoka kuri petroli ndetse nayunguruza ibintu n'ubundi biremereye mu kiyaga cya Azov ndetse no mu kiyaga cyatwa Chilabula hariya n'ubundi kuri Black Sea ariko n'ubundi kandi kikaba n'ubundi kirimo cyongeza n'ubundi ariko mu bitero n'ubundi byacyo ku bibanza n'ubundi biri kure cyane imbere mu gihugu cy'Uburusiya ubona ko rero ari ibintu n'ubundi byakomeje kugenda n'ubundi byiyongera cyane kurenza uko byabimeze mu minsi yabanje. Long Range Command ni gahunda yashyizweho na President Vladimir Zelensky. Iyi rero gahunda n'ubundi ikaba yaraje n'ubundi kugira ngo ifashe ingabo za leta ya Ukraine n'ubundi kugaba ibitero mu gihugu cy'Urusiya imbere banyuze n'ubundi mu burengerazuba bw'iki gihugu Kursk, St Petersburg, Zarfe ndetse na Kharkiv hose bazamukarikiza i Moscow hose bajya gusenya bangiza inganda zitunganya ibikomoka kuri petroli ndetse na nuclear. Nyuma rero n'ubundi bitero byagabwe ku nganda zitunganya ibikomoka kuri petroli ndetse no kubigega bibikwamo ibikomoka kuri petroli ubu ngubu bivuga ko n'ubundi igisirikare cya Ukraine cyatangiye ibitero bikomeye ku nyubako n'ubundi zitunganya cyangwa se zishinzwe ibijyanye n'ubucuruzi ndetse n'ibicuruzwa. Rero mpamvu nabwiye ko uyu munsi igitero kiri kuba cyagabwe mu nyanja Azove akibasiye n'ubundi amato atwara ibinyampeke ubwo harimo ibigori ndetse n'ingano ibintu n'ubundi bikomeje guteza impagara zikomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare n'ubundi cya Ukraine. Intambara isa nkaho n'ubundi iri kurwanwa ku rwego tugeze ruho mu minsi ya mbere muri no minsi yongereje umuvuduko naho ku ruhande rwacyo n'ubundi gisirikare cy'Urusiya nacyo gikomeje n'ubundi kongera umuriro n'ubundi mu bitero byacyo ku turere n'ubundi dutandukanye twa Ukraine kirasa amato ya gisivile ndetse hafi cyane yo mu kice cya Odessa ndetse kikayikura n'ubundi bisasu bya misiri n'indege zitagira abapilote n'ubundi ku mijyi ikomakomeye ndetse n'amakaritsiye ateye imbere yo mu burasirazuba bw'iki gihugu Donbass, Donetsk ndetse n'ahandi mu burasirazuba n'ubundi bw'igihugu cya Ukraine. Ibi bitero n'ubundi hagati y'impande zombi birimo n'ubundi bituma n'ubundi abasivile benshi bahasiga ubuzima bakagenda ndetse n'ibindi byinshi n'imitungo myinshi igenda yononekara hamwe n'ubundi aho n'ubundi bamwe babona ko iyi ntambara n'ubundi irimo yibutsa cyane iyabaye hagati ya Iran ndetse na Iraq mu 1980 ndetse n'1988 cyane cyane n'ubundi bivuga ko n'ubundi intambara n'ubundi yari intambara yagabwaga ku mato ndetse n'imijyi igiye ikomakomeye. Rero iyi ngiyi nayo ikaba ariko imeze uyu munsi ngira ngo muri 1980 intambara yabaye hagati ya Iran na Iraq abayizi ni intambara yabaye mu minsi mu myaka igeze hafi ku 8 irenga amezi gutyo bivuga ko ari intambara yaguyemo abasivile benshi ndetse ari intambara yangirikiyemo ibintu byinshi cyane bivuga ko ni intambara n'ubundi yabaye n'ubundi mu myaka 4 nyuma yaho n'ubundi Saddam Hussein y'ubundi yaragomoreye n'ubundi ingabo kuri Iran ubwo yaravuye muri Iraq rugamba n'ubundi rwananiranye cyane impande zombi zivamo n'ubundi zitangira n'ubundi guterana bya muzinga cyangwa se guterana ibitero bikomeye cyane by'urutavaho n'ubundi baguma bagabanaho ibitero bikonya n'ubundi bagacushagira ibibombe ku bikorwa remezo buri ruhande n'ubundi gwizeye ko rwari guhava rundi dutsinze urundi arukahavana intsinzi ariko bikajya birangira n'ubundi nta ruhande rutsinze. Ngira ngo intambara nayo yarabaye icyo gihe muri iyo ntambara abasivile nibura ibihumbi 20 barishwe mu bitero byakorwaga n'ubundi ku mijyi mikuru ku mijyi igiye yungirije ku byambu ku mato ya gisivile habaga harimo n'ubundi nyine n'abanyamahanga ibibanza bibikwamo cyane cyane ibicuruzwa
ndetse bincuruzwamo petroli n'inganda zitunganya petroli, ndetse naho impande zombi n'ubundi zatakaje ibitari bike cyane, nta ruhande na rumwe n'ubundi hagati ya Iraq ndetse na Iran rwashoboye gutsinda burundu urundi kuva n'ubundi imyaka igera hafi ku 8 bamaze barwana. Intambara yatangiye muri 1980 irangira 1988, ni intambara yari ikomeye cyane. None rero n'ubundi ubwo rero byari bimeze gutyo, uyu munsi wo kugereranya n'ubundi iyi ntambara n'ubundi y'ubu ngubu hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine n'intambara n'ubundi yabaye imyaka irenga 40 ishize. Ibi ngiye ikaba n'ubundi tubivuga ko n'ubundi ari intambara n'ubundi kubisaga ndetse no ku mato y'igitoro. Ngira ngo impamvu tubigereranya zino ntambara nuko intambara yabaye muri 80 ndetse na 88 ari intambara hagati ya Iran na Iraq, n'ubundi bagabaga ibitero ku nganda zikora petroli ndetse no ku mato atwara ibicuruzwa mu nyanja. Rero ni uyu munsi hagati n'ubundi igihugu cy'Uburusiya ndetse n'igihugu cya Ukraine nta handi iri kugabwa, n'ubundi ni ku mato atwara ibicuruzwa mu nyanja ndetse n'imijyi imikuru iyungirije yose n'ubundi irimo iribasirwa n'ibitero muri no misi. Niyo mpamvu yo dushaka kuvuga ngo se izi ntambara n'ubundi zirasa nkaho zijya kumera kimwe, kandi ngira ngo niri mu ntambara imaze no kugenda iba ibigugu cyane, kuko intambara n'ubundi irimo amara imyaka 5 imugihe n'ubundi intambara n'ubundi ya Iran na Iraq nayo yamaze imyaka igera n'ubundi ku myaka 8. Urumva yatangiye muri 80 irangira muri 90. Rero no kuvuga ko uyu munsi wa none ibintu bimaze kuyandabaga muri intambara n'ubundi y'Uburusiya ndetse na Ukraine. Bivuga ko n'ubundi iyi ntambara n'ubundi ishobora kurangira n'ubundi nta ruhande rutsinze, kubera yuko iyo urebye Uburusiya ntabwo buri gutsinda, nubwo Uburusiya bwafashe ibice byinshi cyane byo muri Ukraine, Donbass, Donetsk, Odessa ndetse n'ahandi kuri Sami na Dnipro, ariko magingo ya Ngaya no muri Kursk, St Petersburg, Moscow ndetse n'ahandi Uburusiya naho harugarijwe n'ibitero by'abanya Ukraine biturutse kuri gahunda ya Vladimir Zelensky n'ubundi yiswe Long Range Command. Nkuko bivuga rero n'ubundi n'ubutumwa bwa UN bukurikirana n'abundi bijyanye n'agateka kazina muntu cyangwa se uburenganzira bw'ikiremwa muntu, abasivile nibura 293 barishwe, abandi 1990 barakomereka mu bitero n'ubundi by'Uburusiya muri Ukraine mu kwezi kwa gatandatu konyine kwejo bundi gushize. Nukuvuga ngo mu kwezi kwa gatandatu gushize hapfuye abantu barenga 293, abandi 1990 barakomereka ukwezi kumwe konyine kwa gatandatu. Nukuvuga ngo rero abari gupfuye umunsi muri bino bitero rero ni byinshi. Abeshe n'ubundi mu bahitanwe n'ibyo bitero n'ubundi bari mu turere tugenzurwa n'ubundi n'ingabo za Ukraine, cyane cyane mu ntara ya Dnipro, Zaporozhye, Kherson hamwe n'umujyi mukuru n'ubundi wa Ukraine n'ubundi Kiev. Dufatiye n'ubundi kuri raporo n'ubundi ya UN mu mezi atandatu ya mbere ya 2026 gusa abantu 1396 barishwe, abandi 7978 barakomereka muri Ukraine honyine. Ni kuvuga ko n'ubundi ku rugero rwa 37% ugeranije n'icyo n'ubundi igihe n'ubundi cyo muri 2025, aho n'ubundi abantu 2025 abantu 1122 bishwe n'ubundi, naho 5734 bagakomereka hamwe, kandi no ku kigero n'ubundi kijana na 14 ugeranije n'icyo gihe n'ubundi nyine cyo mu mwaka wa 2024, aho abantu 940 bishwe ndetse na 344 bagakomereka n'ubundi muri ino ntambara. UN ivuga ko n'ubundi impamvu nyamukuru ari ukwiyongera n'ubundi kw'ibitero by'ibisasu bya mesile ndetse n'amadrone ku migi ndetse n'amakaritsiye atuwemo n'abantu, hamwe n'ikoreshwa n'ubundi ririmo ririyongera rya drone ntoya cyane kuri ubu ngubu mu rugamba, arizo zirimo zigenda zikoreshwa, drone z'ubwiyahuzi arizo zirimo zigenda n'ubundi zikoreshwa magingo aya ngaya. Kwiza magingo yanga rero n'ubundi ntago harashyirwa hanze abyerekana abasivile b'Uburusiya bamaze kugwa muri bino bitero, gusa abasirikare bo bajya batangazwa, ariko cyangwa se abakomeye muri bino bitero by'Abarusiya ntago baratangazwa, kuko mu bitero bya Ukraine n'ubundi muri no mission nyine gusa ku Burusiya byangije byinshi cyane ndetse abantu barapfa, ariko ntago Urusiya buratangaza abishwe ngo ni bangahe. Rosemar Di Carlo uyoboye ishami n'ubundi rya UN rishinzwe ibibazo bya politike yavuze ko n'ubundi ku itariki 9 n'ubundi z'ukwezi kwa karindwi mu Kakalo n'ubundi cyangwa se Nyakanga mu Kinyarwanda, mu nama nkuru ya UN ishinzwe n'ubundi umutekano ku isi, ko n'ubundi nkuko byatangajwe n'abategetsi b'Uburusiya abasivile 250 bishwe, abandi 1596 barakomereka mu Burusiya mu gice cya mbere n'ubundi cy'umwaka uyu nguyu turimo 2026, ariko n'ubundi UN ntabwo yashoboye n'ubundi kwemeza neza ibarurwa rya
yabo bantu niba koko barapfuye abandi bagakomereka kubera yuko ntago babonye uko bajyayo gukorayo ubushakashatsi ndetse ngo barebe uko bimeze. Biranagwera n'ubundi kurushaho n'ubundi kumenya neza nimba muri Ukraine byaba bimaze kwangika ndetse no mu Burusiya ku mpande zombi kuko n'ubundi akesha Urusiya na Ukraine n'ubundi ntibikunze gutangaza amakuru y'ibyabaye ku bigo n'ubundi n'inganda za gisirikare cyangwa se ku bindi bigo nyamukuru biterwa n'ubundi cyangwa se bigabwaho ibitero cyangwa se naho n'ubundi iyo ababa batangaje ibyangiritse ntago batangaza amakuru ya nyayo yuzuye. Ariko n'ubundi kugeza bagirwa Ngaya ntago shoka n'ubundi guhisha n'ubundi ibiturika ndetse n'imiriro n'ubundi mu gihe n'ubundi byinshi muri byo bibera n'ubundi mu turere dutuyemo n'abanyagihugu benshi cyane kandi hafi yatwo hari n'abanyamakuru, bityo rero amakuru n'ubundi amwe namwe ajya amenyekana. Dufatiye nko ku makuru n'ubundi atangwa n'amasoko atandukanye y'itangaza amakuru kuva mu kwezi kwa mbere gushyika mu kwezi kwa karindwi uyu munsi ingabo za Ukraine zateye inganda zose 11 inganda 11 zikomeye zitunganya ibikomoka kuri petroli z'Uburusiya ku ruhande rwa Blaya hamwe n'ubundi n'izindi ebyiri ziri mu bisagara n'ubundi bya Tumeni ndetse na Omaska biri n'ubundi hirya cyane mu karere kagutse ka Siberia, bityo bikatuma bivuga ko n'ubundi ingabo n'ubundi za Ukraine nazo zangije byinshi cyane. Ibibanza rero n'ubundi bitari bike bishingurwamo n'ubundi ibitoro cyangwa se bicukurwamo petroli, inganda ndetse n'ibyambu, ibigo bikurwamo ndetse n'ibikwamo ama essence, ama station ndetse n'izindi nyubako n'ubundi amahoteli ndetse n'izindi nyubako z'ibikorwa remezo byagiye biterwaho ibisasu n'abanya Ukraine. Ibyo none kaye ku bigo bikuru n'ubundi bitunganya petroli byatumye n'ubundi zimwe muri izo nganda zugarwa zifungwa burundu cyane zigabanya n'ubundi umwimbo ndetse n'umusaruro wazo. Ibyo rero bikaba byatumye n'ubundi haba igabanuka ry'umwimbo ndetse n'ibikomoka kuri petroli ukoreshwa mu gihugu cy'Uburusiya ndetse no hanze yacyo, kubera ko kwizima ngwanga n'ubundi nicyo kiri kuguma gukorwaho cyane. Ni byinshi bikwenda bibaho cyane. Muri uku kwezi kwa karindwi amadrone n'ubundi ya Ukraine yatangiye n'ubundi kurekurirwa ku bindi bibanza n'ubundi bishyashya, ibigega ndetse n'ibibanza bikomakomeye bigenda bibika petroli ndetse n'ibindi bicuruzwa by'ibinyampeke, ingano ndetse n'ibigori. Mu ijoro ryo kuwa 18 uku kwezi ububiko bwa Widibers ibi bintu nabibabwiye Widibers muri Elektrostar mu ntara n'ubundi ya Moscow nubwa Kotoviska mu ntara n'ubundi ya Tambov bwaratewe hosagabwa ibitaro bikomeye cyane. Ububiko bwo muri Moscow bwarahiye hafi ya bwose burangirika. Ku munsi wakurikiyeho ku cyake 19 n'ubundi ku kwezi ku rubuga rumwe rw'igisirikare cya Ukraine hasohowe urutonde rw'ibibanza 25 bikomeye by'ububwikorezi ndetse no gukwangiriza n'ubundi ibidandazwa by'Uburusiya ku ruhande rw'Uburaya. Bivuga ko n'ubundi bivuga ko n'ubundi byarashwe n'ubundi n'ingabo z'abanya Ukraine mu bitero bahagabye ku itariki 20 abuzuku kwezi n'ubundi igitero cya drone cyateje umuriro mu gace k'inganda ka Yuzehan cyangwa se ka Yuzenye Vilata mu ntara n'ubundi ya Domodedovo. Haravuzwe n'ubundi cyane kandi n'ubu biracyavuga ko habaye ukugerageza n'ubundi gutera ububiko bwa Widibers hafi ya Podolsky ndetse mu ntara ya Moscow. Hose ibintu bikomeje n'ubundi kwenda n'ubundi biteza impagara zikomeye cyane. Mu ijoro ryo kuwa 22 rero n'ubundi uku kwezi ejo bundi hashize ubwo hari kuwa kabiri amadrone ya Ukraine yarateye n'ubundi bigo bya Widibers byo mu ntara n'ubundi ya Krasnodar ndetse na Nevinomayinska. Amazina abagwaye kuyasoma abavandimwe banje. Iyi kampanye rero n'ubundi yakaba yaravuze ko ibikorwa byahagaze n'ubundi by'agateganyo mu gihe n'ubundi ibiri barimo bagenda bagenzura n'ubundi ko nta bisigara amatongo by'ibisasu kugira ngo batongera hakaba iturika. Ku ruhande rwabwo Uburusiya burimo n'ubundi buragerageza n'ubundi kongera umuriro mu bitero byabwo ku bikorwa remezo muri Ukraine. Amadrone n'ibisasu bya misile birimo n'ubundi biribandaho cyane ku duce n'ubundi dutuwemo n'abantu turi hafi y'urubuga n'ubundi rw'intambara ku murongo w'urugamba hamwe n'ubundi no hirya yaho mu bisagara n'ubundi bigiye bihegereye. Hose harimo agenda hibasirwa n'ubundi n'ingabo z'Abarusiya. Kwizima Ngaya n'ubundi amastation acururizwamo ama essence, ibituro ndetse bya gare, ubwo ni ama parking ya gari ya moshi hamwe n'amagare ya moshi n'ubundi ubwayo, imodoka ndetse n'amapikipiki ndetse n'inganda zitunganya
n'ubundi bikomoka ku bucuruzi ari bikomoka ku buhinzi ndetse n'ubworozi inyubako zikomeye z'ubuyobozi birimo biragenda bigabwaho ibitero cyane imiturirwa ikomeye ibintu byose biragenda bigabwaho ibitero n'ingabo z'Abarusiya uyu munsi muri uyu mwaka rero n'ubundi ibintu bikomeje kuba bibi cyane mu myaka itari mike n'ubundi Uburusiya ntabwo n'ubundi bwagiye bukunda kugaba ibitero ku bigo bigiye bifitanye isano n'ubuyobozi bwa Ukraine ariko kugeza amagingo Ngaya batangiye n'ubundi kugaba ibitero ahitwa Novopochta mu ijoro n'umuryo kwa 19 uku kwezi misile ya balistike y'Uburusiya yarahasambuye ikigo nyamukuru n'ubundi hafi ya cyose cya Amakuru gishinzwe n'ubundi gukwirakwiza ibicuruzwa kiri hafi ya Kiev ikigo gifite n'ubundi uburinganire bwa metero bugera kuri metero 100 ubwo ni are n'ubuso kandi n'ubundi kikaba bivuga ko n'ubundi cyagikunda gutanga ibicuruzwa mu gihugu hose rero bivuga ko n'ubundi uyu munsi none n'ubundi urugamba rukomeje kujya imbere n'ubundi hagati y'ingabo zo ku bihugu byombi ariko icyo mbasha kubabwira nuko igihugu cya Ukraine ntabwo kiratsindwa kuko NATO yongeye yemeza n'ubundi amadolari agomba gufasha iki igisirikare cy'iki gihugu ndetse kikaba cyagaba n'ibindi bitero bikomeye cyane long range command gahunda n'ubundi ya President Vladimir Zelensky iri gukora akantu mu burasirazuba mu burengerazuba bw'igihugu cya Russia ibintu rero bigenze nabi cyane wahoze ari umusoviete akaza kuvamo mu Rusiya uyu munsi none n'ubundi nawe bari kumusyaho batanzitse mu nyanja Azov Dnipro ndetse na Sami naho bakomeje n'ubundi ingabo z'Uburusiya zihari zikomeje n'ubundi kugabwaho ibitero bikomeye cyane n'ingabo z'abanya Ukraine yego niyo makuru agezweho kuri cyo Gicamunsi rero reka mbifurize kujya Igicamunsi kiza ndetse mukomeze muryoherwe n'icyumweru abakizihiza ni RTV 24 ni Pazo niyo mazina yanjye murabimenyereye kumba mpari byose bikagenda neza cyane utaraba rero umunyamuryango ndakwisabye rero kugira ngo umunyamuryango wacu deni byose bigende neza cyane ndabakunda cyane kandi mbifuriza ibyiza rero mugire Igicamunsi kiza kandi Nyagasani abane namwe ciao ciao Imana ibarinde.